I pozdrav ljudi Kid ovdje, danas ćemo da igramo The Bridges na mapi Skylands. Znači ljudi, plavi smo ti, ne, nisu plavi ti, jesu plavi su ti. A bolje zelene. What the fuck, hoću zelene. Hoću zelene, neću plave. Koliko je plavih? Malo. Malo je sine plavih. Ajmo zelene. Ajmo zelene. Ne vez. Nas osmoro, dobro, dosta nas. Idemo odmah tu po Irone. Znači ljudi da pokupimo Iron odavde. 3, aj 3. Daj mi 3, brate, tu me zajebavaš. Ne veze, znači ljudi, hvala vam na podršci na prošlom klipu. I izvinjavam se zbog lošeg mikrofona. Daj mi, pokupio mi Iron, jebo mam. Pokupio, nije pokupio ovaj. Aj brže, daj pravi crafting table. Pravi crafting table neko. Ajde neko crafting table, jebu vas. Ajde brže mora. Ajmo. Ajde. 3, 4, 5. Super. Tako, idemo crafting table. Idem ljudi odmah u rupu tu da mi neko ne pokupi ove diamonde. Nije niko. What the fuck, nemam. Ne cool. Moja. Ako mi pokupe... fuck. Super. Ako mi pokupe diamonde, ja ne znam što da radim. 2 i neš ga majci, brate. Idemo. Ajde. 1, 2, ajmo treći, dajmo, molim. Izvinite ljudi zbog lošeg mikrofona, pričam na kameri, znači s kamerom snimam, mikrofon je od kamere, znači kupit ću sad slušalice, pa će biti bolje. Znači pokupio sam diamonde, koga EB, hop, what the fuck. Nije ga majci. Moram pokupiti jedan taj za kramp. Daj mi za kramp. Dobre, to. Idemo, sine. Sine, diamond kramp. A ja sam miner. Sine, ja će sada bude kidanje, brate. Juj, sine moj. 1, 2, idemo jako. Ovo će biti full diamond, brate. Ovo je epizoda veka. Bridges. Full diamond, brate. Sine moj. Znači odmah mač. Da se ja osiguram. Da posle ne brinem. No diamond found. OMG. What the fuck, šta no diamond? Opa, ironi. Biće, treba će nam i ironi, ne samo diamondi. Ali naravno ako ima diamonda poželjni su, šta im pali. Šta ovaj hoće? Aj beži. Idem malo dublje dole, tu ujebote. Da sam propao bi, znači jebao bi se. Šta drugo radio? Full diamond, brate. Idemo. Opa. To. What the fuck? Jarko, prokopao mi. Da im prokopao, ne bi živ ti ostao, brate. Idemo još 2. Znači imam 3. Još jedan pa ću imati za buc. Brate mili. Još ako prvi dođem u centar. Ajoj. Ovo će biti partija, bože. Imamo još 5 minuta. A za 5 minuta mogu svašta naći.
no diamond found. Ne veze. Koliko imam irona? 12. Još jedan mi diamond fali za jepote šta su ovi prokupali. Još jedan mi diamond fali za boots. Valjda ćemo naći taj jedan. Idemo ovdje, ćemo početi kopamo, znači... What the fuck? Valjda s ove strane ima nešto diamond. Kaže by border damage. Pocrkaše. Ja sam plav, ima našao 6. Crveni ovu pobeđuju izgleda. Ako mi ne budemo jaki. Tačnije ako ne budem imao neke proveke da kažem u timu. Šta je ovdje nešto zakupano kao. Gdje nemoj sakrivat diamond od mene, bit će full diamond jebati. Nemoj sakrivat od mene ništa. Šta ti je, kuda ću ti ja uzeti, brate. Ono mi se. Znači ljudi, hvala vam na 10 lajkova i 40 pregleda na prošlom klipu. Ajmo da na ovom bude bar 15 lajkova i 0 dislajkova ako može. Ujejate. Neko malo ovo srce, tačno bi se prepao čovjek ljudi. Ajde brzo samo da imam da napravim chestplate i to mi to. Kad napravim chestplate sve ostalo je nebitno. Kolika je 4 staviti. Ajde treba mi malo irona. No diamond found. Tu jebem ti. Seme. Ajuj. Jebot. Jel ovdje ima neki diamond jebot? Daj mi samo jedan diamond, brate. Ima li nešto? Eno ih. Eno ih diamondi. Vidi ga, vidi pička. Kaka pička, jebem ti materu pičku. Ti jebem mamu ja. Glupo, jebem ti sve. Glupo, retarde jedna. Hoće da me prokopa lik. Jebem li ti mamu ja? Isčuo? Ti jebem. Mene je mislio da prokopa, Mene. Mene misliš. Mamicu ti jebem u pičku. Kaki likovi. Opa, iron. Može. Evo ga ore scanner. Ajde. Diamondi. Motherfucking. Diamondi. Evo ih. 1. Daj mi 3. Brate, ima 7 za legacy. Vamo ima još diamonda, vidio sam, znači. Vamo napolje, samo da isčeram napolje. Da se ja išćeram napolje pa ću onda lepo sve. Ako me neko prokopa s leđa, znači, bit će svašta. Samo da, pošto na Skywars krene da propada, točno sam se umislio da igram Skywars, a naravno ne igram, hvala Bogu. Evo ih, diamondi. 1. Moram se osiguram, ujebote. Da sam propao, tačno bi... super. Super, imamo 10. Znači, ljudi, imamo za chestplate. Ako bude imao chestplate, to znači super, ja sam super obučen. Do jaja. Ovo je moja, ne, ovo je moja biljica. 13. Znači, treba mi legacy. Treba mi kapica. A ovo ću napraviti ovako. To. I još mi treba... What the fuck, ne ništa. Imam, brate, još 4. Taman! Znači, full obučen. Znači, do jaja. Iron sword, iron chestplate. Znači, sine, do jaja. Šta ovdje ima? Ima neki diamond. 2, ne, sad kad bi našao 4 komada. Još 2 kad bi našao, znači... Bilo bi svašta. Svašta mogu da napravim. Evo ih. Molim te 2. 2, znači please. Znači please, brate. Mogu da ne propadnem ja. Ako propadnem, onda sam zajebu. Onda sam u sramotku. Ajmo. 1, 2, sine. Imam i za boots, brate.
Kako sam ja debil. Imam i za boots, brate. Kaže, Grash, today is a bad day to find iron and gold. Šta će ti gold, brate? Diamond for the win. Ono. Idemo ljudi, baš sam do jaja obučen, ono, znači. Tako, idemo, sine. Znači, super. Alo, ti. Srbine, hoćeš irona. Drži. Drži. Drži irona, tako da pogleda. Hrane. Vidim da je Srbin po ovom grobu. Imaš li hrane, majmune? Jebote, spanali se Bridges. Jo, ako neko stigne... Neko će prije da stigne, jebaću im. Majku glupu. Kaki debili. Stigli su prije, naravno. Crveni su stigli. A jo, kako ovaj obučen. A, brate. Šta ima kod ovih? Ovaj je prso. Ujebote. Evo ih žuti. Evo ih žuti. Food. Food, brate. Food. Znači, food, brate. Znači, brate, food. To, brate, pečurke. To, pečurkice. Trebam sad ona druga pečurka. Evo samo sa haranjima, puče mi kura za njih. Te pečurkice. Trebam za supicu. Za supicu, sine. Znači, epizoda je Bridgesa, ono, sine. Ja, ti kravo mrš, ti mrš dole. Znači, jebote, ovo su plati, dobro. Jo, ja sam se prepao. Sada ću jesti ovo živo. Poslije ćemo prijeći na supice. Šupice. Znači, gdje je drva? A gdje su mi drva? Evo, to, evo ga, dvije supice. Spremne, sine. Šta mi ovaj baci? Nemam pojma. Uglavnom, ima nas najviše, žuti su propali. Znači, evo ti, brate, mi ovaj nema ništa lik. Ovaj lik je propao, brate. Drži. Evo ti. Mislim, ono, šta će ti, ali eto. Bolje ništa nego ništa. Ove, joj, zeleni. Zeleni, ovaj jedan archer. Znači, ovaj će nas pobiti ko zečar. Ajmo vam. Follow me. Nije, brate, ništa ti dam, imam da odbiti. Oni su propali, jel? Jedni crveni, jedni zeleni. Zeleni ima najviše, najmanje. Ajmo, idemo okolo. Šta kaže? Idemo the boots. Vidi ga ovaj. Ovo, sine. Ćemo na njih. Skinut će nas sa strelom. A jači su. Stjepane. Gdje si, Stjepane? Dušo moja, Stjepane. Znaš kada nas pogodiš sa strelom? Nikad. Nikad me neš sa strelom pogoditi. Nikad. What the fuck? I kakav lik ovaj naš. Kako se popao tu ovaj? Jel bre, kako se popao? Bili čik. Sine, sad ću napravim, brate, ovako. Znaš kada me pogode nikad? Ako je za prijeđu, preće juče, brate. Znači, idemo ovako. Kilo je 20 Stjepan.
Samo mi nemoj plave rokati i... Stjepan, joj, jebote, otac. Da te jebu otac. Te jebu otac. Sine, most. Tačnije, ovaj zid, ko probije, ja mu ljubim, brate, po stopalu. Ima nas, opa, buraz. A, joj, sine, to Stjepan, brate. Dobro je. Greš, sorry. Lol, sorry, blue, I was your best archer. I need armor. Sine, ko need armor, brate? Jebi ga, brate, mi šta ti radim? Hvala, brate. Jebote. Hladno mi rik roka. Jebim ti rasu. Jebim, Znaš kada me pogodiš ovdje? Znači mi ovdje ovako se obradimo. Sad ovdje, ko nam dođe? Taj mrtav čovjek, brate. Blue. Znači, ljudi, ova epizoda je epizoda, ono baš epizoda, a ne ona neka epizodica. A da ja idem na tuđe ostrvo pa da tražim, brate, da tražim Diamond. Pošto ima Diamond Cramp. Ajde, sad ću brzo pretrčat nekako. Sad ću im pretrčat. Oh, motherfucking bitch. O, brate. Baby. A, ovo je plavi, ovo je moj čovjek. What the fuck, gdje mi pećina, evo je. No diamond ore found. Znači, sad kad im nađem Diamonda Wooda, brate mili. Opa, vidi pičke što su prokopale, mamicu on. Ovo je zeleni. Ja sam plavi, ali tako? Aj, miner, kam. Oooo, vidi ga ovaj. Vid ga mali, debil, retard glupi. War scanner za 2 sekunde, idemo. Aj, pomoz Bože. To, brate, idemo. Koliko ima? 3. Još 2 mi fale, brate. Now I have 3, brate. Imam i ja 3, jebi ga. Šta ti nije jasno? Imam i ja 3. Flow me. Come. Ajde, come. Ajmo come, brate, dođi, I have DMD, brate, mili, daću ti DMD. Nema više zelenih. Kome treba, evo? Cloudy. Blue. Green is living in the middle. Super. Sine, hvala na obaveštenju. Killed by Stjepan. Stjepane, ako me ubiješ, jebat ću sve. A tebi evo jedan diamond. Ti istražujem, mislim, jedan diamond. Drži. Eto sve to. Thought about it. Haven't you thought? Ne, brate. Brate, aj mi daj, brate, to. Idemo. Ajmo, brate, mi da pobijemo i više da se ja ovu epizodu da ne dužim toliko, ne znam ja koliko snimam, da 20 minuta, ne znam ja koliko snimam. Znači, nije ni bitno, uglavnom dugačka epizoda. Opa. Sasvim slučajno sam kliknuo. I opa, Diamond found. Super, brate. 1, 2. A ovi kopaju Diamonde negde. Sakrili se pičke. Blue. Dođite vamo, pičke jedne, mamu vam jebem zelenu. Da vam jebem, dođite vamo. Gdje su? Opet Stjepan, brate. Holo, Stjepane, smir doživljaj. Evo ga Stjepan. Vidi ga, full diamond. Kakav lik. Napadni ga. Bacaj ga dole, brate.
Ubit ćemo ga. Drž ga plavi, plavi, drž ga. Ubit ćemo ga. Mrtav si. To mamicu ti jebem u pičku. Give me. Sine, ovo je pobjeda. Ja sam uzeo supicu. Ovo je pobjeda. Come, bitch. Come, bitch. Come, bitch. Bitch, please, brate. Bitch, please, sine. Aj, brate, ima da te prokopam tuda. Baj. Brate, ide ovaj naš. Tačno, evo ih njihovi gore. Kako treba doći do vas? Come. Kaže, it's not Jepan. Jepan, brate. Gdje nađe Jepana, valjda je Stjepan, budalo jedna. It's Stjepab. Kakav budala. GG, pa kam, brate, hajde dođi. Da imam. Bu. Imaš li bo, brate? Bo. Daj mi bo, brate. Ima li ovdje bo? Molim te, brate, samo bo mi daj. Ne treba mi hranu ništa. Why did blue exit? Ne znam, brate, mili, ajde brže, sam mi daj. Tu, znači, epizoda, koliko je, ne znam, nija po sata ima. Već, znači, odužio sam ga, svaka mi čast. Tačno, ovi su debili. Odužili. Aj, dođi, brate. Come, aj, rec. Just come. Ajde brže, samo dođi, jebote. Otac. Dobro, imam to. Imam supice, imam sve, brate. Imam i za strele, samo nemam bomu, mrtvi. Jo, imam 32 strele, pa poskido bi vas komačić. Sad, L, E, V, U, H, B. Middleburas. Usine. Hajde, dođi pičko, jebem sve. Dođi, mamu ti jebem ja. Puku da ti jebem. Dođi, brate mili, skinut ću te kao... Kog da li imate, sad ću te skinuti. Majke mi ću te skinuti. Uš dole, mamu ti jebem. Uš. Tako je. Znači, ovaj skinut. Super, ubio sam ovoga. Sad kad bi ovi išli prederi, kad bi si išli, tačno bi ih poskidao kao mačić. A gdje su mi jabuke, brate? A nemam šta da jedem, brate, ja ću crknuti. Jo, kako mi prošli. One dia, please. Can I have... Izgleda ću ostati sam. Mrš dole. Tu. Ne veze. Znači ubio sam još su ova dvojica, jedan ostali. Znači ajmo samo brže da pobjedimo ovu i to je to. Znači ljudi, epizode do jaja. That is it. A što sad? Nemoj sad bežat, brate. Gotovo plavi, upćete. Bravo debilu. Bravo retarde, bravo. Ajmo supicu sad kreni, sad se okreni. Sad ga sjebi. Sad skači, hvahvi, pi. Hvahvi, ajmo, plavi. A još skinut će ga ovaj sa strelom. Nije debil, brate. Sad samo skočiš na njega. Samo, brate, mili, skoči na njega. I sad ga skini, brate, i gotov je zeleni. Plavi pobeđuju. Ajme, plavi.
To je to, to je to, to je to, to je taj rad, to je taj rad, idemo plavi. Bravo, GG, plavi, pobjeda. Znači ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali, hvala vam na 70 subscribera i ljudi, to je bilo to, ako ste uživali bacite like, bacite share, bacite subscribe i vidimo se ponovno u sljedećem klipu, pozdrav!